Sanibonani, welcome to Mashallah TV. Don't forget to like, subscribe and follow. Namhlanje siyokhuluma with RNK and Entity. Igama lomthusi Mchunu, a member of Entity. Sibanjwe ihlanya ke namhlanje Mr Direction sanibonani njani ngikumashelela TV namhlanje sizopresenta nge RNK laba labakhe imali. Alright, so abantu bayibuza ukuthi namhlanje siwenzani kwenzakala namhlanje ubachazele. Namhlanje presentation si live sila eThekwini head office sizoshaya ipresentation sifuna ukufundisa nje abantu kabanti ngekuthi babe ma-millionaire. Ngifuna ukwazi ukuthi ufike nini ka-RNK? RNK ifike last year bengize matric last year June. Yes, because ubukeka umncane kakhulu, so now todle ma-million. Yeah, so shaya ama-million nje. So awutshela mina ke ukuthi usuku level bani? Okamanje like ngik-level 3 ngangena ngik-level 1 so far ngisanabantu abawu-6 ngaphansi kwami. Level nginabantu aba-more than 5 futhi nginabantu abawu-11 bebonke yabo. So this year I'm proceeding to be level 4 VIP 4. Level 4. Yes, VIP 4. So kungena ku level 4 ungena kanjani? Kumele ube no VIP 3 abawu-5 ngaphansi kwakho. Okay. Yeah, ukuze ube VIP 3 kumele ube no VIP 2 abawu-5. VIP 2 abawu-5. VIP 2 it's when by ungene ngo-$300 kuyaphezulu, it's like 6,000 kuyaphezulu. Manje ngicela utshele mina ukuthi ke okay right uthi ungene last year ne? Yes, last year bani October? Last year June. Last year June. Yes. Means soyakhona sohole kangaki? So far ama-withdrawal angisebenzile awu-2 yabo. Awekho amakhulu but it's $120 no $325. So that is a big amount. Okay. I-entity idila ngama-dollar ne? Yes, siya-trade nje yabo. Okay. We trade. I know, understand. Yeah. So trading ahamba kanjani ke? Maybe now ungasitshela ukuthi nangu asesibithe kunemlaleli ekhaya ufuna ukujoyina ne. So nakafuna ukujoyina ufuna kwathi ukuthi trading aba kangaki maybe per day kunema trading lathile laba khona abakanga niba nangakho trading per day. Inkampani lethu isinikeza ama-signal yabo. Si-trade ka-2 ngosuku. Trade ngo-1 nango-5 yabo. So wena uya qualify nokuthi uhole because there is into lekhona lokuthiwa uyahola every Monday, right? Yes. I know imali ngiyayithola because as soon as ubo V3 like uyayithola imali, the more abantu obajoinisa bebaningi the more imali oyithola ikhula ibe ningi yabo. So yini lo ngayitshela youth asesibekise nje njengemlalela sekhaya yini lo ngayisho ukuthi uthi hayi okay right alright mina ngihlezi ngisho ukuthi le business lena it's very good ukuthi kule business igcwele abantu abadala, igcwele ogogo, igcwele omama yabo. Thina abantu abangangami sibancane and siyabadinga le business le. Kodwa abantu abaqeda matric last year abangaqualifyanga ukungena kwama-university, this is a good opportunity for abantu abangangathi yabo abahlala elokishini ukuthi abangene le business because as soon as ungena lana ngayibalela about 6 months. In 6 months usuke uyawubona umehluko in 6 months. Yawo nje sikhuluma kwimanje like mina account yami ngina $700 yabo. $700 nento yabo. So kusho ukuthi in 6 months kube sekunamalini because each and every month
sebenzisana ne-RNK, which is an exchange. I-exchange yi-bank, but any trading platform. Kusho amabhenki lawa athembele kakhulu ukuthi wona asebenza online. Njengoba nazo uTyme Bank, angithi anazo office ka-Tyme Bank. Kodwa nazi la ukwazi ukukhipha khona ikhadi, ukwazi ukuqhubeka. Ngakho register leli business today, uyimember entsha uqala ukuregister. First thing lenzeka ukuthi unayo i-ID noma i-passport noma i-driver's license. One of those documents iyona ekuvumela ukuthi ukwazi ukuregister ube yimember yaleli business free of charge. Into wena ongaze uyikhokhele ukuthi uze kanjani la. Yabo asingenike kakhulu lapho ngoba kuya nokuthi wena uze kanjani la. Omunye ngangayizela ngenyawo mhlawumbe mayihlala eduze agijimezela noma omunye mayihlala Samuel ahlala khona noma mayikhokhileke zela asingenike kuleyo mali. But uma uzojoyina u-entity team uzojoyina free of charge. Immediately ujoyine kahle washutha i-ID yakho nobuso bakho wahanjiswa babonakala ulona irobot umuntu ngempela bazobe sebekholela bekunikeza umholo wokuqala which is $5. Le mali lena yokumukela ukuthi i-registration usuyenze kahle usuqashiweke la ekhaya ngokusemthethweni usuyimember umuntu oqashwa la ekhaya umuntu onalama document engikhuluma ngawo aphinda azoba neminyaka ongenani ewu-18 kuya ku-8 years shothi uthola umsebenzi la ekhaya uma uphakathi kwaleyo minyaka 18 kuya ku-8 years akusho ukuthi uma usungale ka-8 years utrader nathi uzoxoxa hayi sizosebenza nawe noma usu-100 years angisiyazwana kwenziwa njani umuntu ono-8 years already kumanje loyo muntu wesesithi okungenana akaletha abazukulu nayihlobo zakhe iseduze eyisondelene nayo angene abese batshela ukuthi nangu umuntu ozomsebenzela ibhizinisi lami kube uyena umuntu ozomsebenzela ibhizinisi lakhe ngoba usuke ngene ngayo vele umkhulu noma ugogo uma ngabe sephelelwa isikhathi sehamba vele ukhethe umuntu azi lo muntu uyena oqhubeka nebhizinisi ngoba uyena owenze i-KYC lento yokushutha i-ID ashutha ubuso bakhe vele uyena oyoqhubeka ngeke anikeze umuntu wakamakhelwane uzonikeza umuntu azi ukuthi uyena oyoqhubeka nebhizinisi lakhe angeke siyazwana kusho ngamanye naye ugogo nomkhulu asibalahle siyabafaka ngendlela ukuthi balethe isihloko sakhe ngoba leli business akulona ibhizinisi eliyibhanoyi ibhizinisi kufanele wazi ukuthi mawusuhamba emhlabeni uzofanele kwazi ukuthi lisele kumuntu orelevant ukuthi lisale kuyena ingakho ungafanele mangabe uregister la mawuzizwa ukuthi awukaboni kahle musuregister ngomuntu wakomunye umuzi noma wamakhelwane noma umuphi bese uthi awuthi ngiregister ngaye ngithatha chance ngaye ngoba ngelinye ilanga mase likhulele ibhizinisi makufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu uyakuthatha la emhlabeni asezokwazi ukuthi siyilungisa kanjani indaba yakho angisazwana so kufanele we understand ukuthi mawuregister qeda ukuregister buze lo muntu okusizayo ukuthi itholakala kanjani ibusiness number la noma i-ID number i-ID number ngomthetho ibizwa nge-user ID number ekuyiyona ezosiza wena ngoba i-identification e-identifier wena ukuthi mzukwane usungasekho umuntu oyofika naleyo UID azosikhombisa ukuthi wena awusekho emhlabeni nayo UID yalomuntu ongasekho emhlabeni uyena ke siyoqala lapho sikhombisa ukuthi usesinikile into yokuqala isikhombisa ukuthi wena awusekho useyilethile phela kufuneka ilethwe wena mawusaphila njengoba ilethwa uyena uzosiyaleza ukuthi awusekho sekuyaqala inkampani siyaqala kuya-investigate ukuthi yena lo ufika nale UID uphela ufanele ukuthi kube uyena onika leli business noma ubala akekho umuntu owahlala only 3 months shoda umazi nje umuntu oyedwa kodwa uyahleka usuku nosuku nomakhelwane so angizukumchithela isikhathi asiwasebenziseni ama training center kuyimanje sine stress ngincela nokuphendula la sifune enye indawo engaka enama divisions lapho khona nizokwazi ukuthi nisizakale khona ezoba khona labo online customer service ama call center ziningi izinto lezi zama ukuze ngigcine ngaso sonke isikhathi nihambe ngendlela e-right nina nivele nihlale emgwaqeni futhi banigqola ke nina banisebenza nje ngqo le ngaphandle nifika la senizokhala ukuthi hayi ngifanda imali ukuthi kodwa manje akutradeki mangabe ningayisebenzisi le ndawo vele bazongiqola and then into kumele niyifunde anime entweni eyodwa kulonyaka lo kumele nisha isifuba mase ku December uthi ngaze ngangena entweni ngingadliwanga
ngoba hayi vele asazoniqothula hayi maniphuma la nina nigxamalazani maniphuma kodwa niyobona yes nizoyenza imali la uyichitha ngo anifuni ukulalela kade sishumayela evangeli ake nibe stable nizobona ukuthi nizoshaya imali enzima kanjani la kwa team only 6 months isusuqedile ngoba only 5 people you unlock yonke lemholo le sinabo abantu abaholo 30,000 every week 25,000 every week 10,000 5,000 la endlini into engiyithandayo eyodwa ngo-team abantu abalaba bayiphakamisa kodwa ngena kuma-bank account wabo uzobona uzobona ingakho wonke umuntu ehalela ukungena la kwa-team ngoba kuchonyelwana la silwa ne-bank balance kuphela so ngizocela ukuthi nanombani ebhekana nomuntu amemile ama-updates amaningi nizoloku niwathola sinabo othisha la abazonifundisa ngeproject mangabe kukhona eninga-understand nibuze awukwazi ukuthi ungabuza umuntu ongekho kwa-team mubona mhlawumbe ukuthi ikhona into ongayi-understand kahle ngoba abantu vele bazokhuluma into ebhedayo labantu abakhuluma into ebhedayo ngo-team ila bantu abangekho vele la ngaphakathi and kumnandi ukuthi bayakhuluma nje la ngaphandle thina la sishaya imali abantu bophuma bengene baphume bangene kodwa inxusa kakhulu labantu sebexoshiwe anibaletheni la ngoba abaxoshiwe permanently inkampani ikususpend ukuthi okay mhlaza ingqondo yakho yabuya imemory boza sizokwamukela uqhubeke nokusebenza lana hayi ukuthi bakupanishela ukuthi nabo sebakususpend cha isuke bafuna ukuthi wena ivuleke ingqondo yakho ibe yilento bona bafuna ukuthi wena ube yiyona ngoba nathi size sibe ngaka namanje inkampani yathembela kuthina because of sibe loyal kubona asiyenzanga lento enziwa abanye abantu ukuthi babambe lokhu bajike babambe lokhu bajike babambe lokhu vele kophela unyaka usayilento iyona mangabe uzokwenza njani kodwa muzohlala entweni eyodwa ubone ukuthi izokuphumelelisa uzobona imphumela no angizukwanda kakhulu ngiyabonga kakhulu so lokhu senivakashela nje niyisebenzisile indawo yenu akekho umuntu onama-office sinama-offices all over ngizocela ukuthi mangabe nithumela abantu benu kulawo ma-training center ngenxuse ngoba manje samele silungise le ndaba ukuthi at least umuntu akayelaphaya usumrejistile wenza i-KYC ngoba umuntu once washutha akekho umuntu ozomtshontsha kodwa muzomrejista engayishuthi ithomba hayi ofika nomunye amtshontshe bese amlokha nge-ID yakhe so make sure ukuthi mangabe nithumela abantu kulama office make sure ukuthi uyashutha i-ID yakhe ya-approve once ya-approved akekho umuntu ozomtshontsha lo muntu ngoba hayi bantshontshana awukwazi ukuthi wathola umuntu le-Eastern Cape wena la uzothi uzosizakala yabo so ake sisebenzeni kanjalo ukuze yonke into yethu izohamba ngendlela no ngiyabonga Sanibonani leaders. Nijabulile ukuba kwa-RNK. Nithokozela i-presentation. Bakhona labantu abathi sizohlukana nendlala, sizohlukana nenhlupheko namhlanje. Yazi ukuthi nginibona ebusweni ukuthi namhlanje nizohlukana nendlala. Bakhona abantu abazophuma namhlanje kulowa mnyango bengenayo i-account ka-RNK. Abekho. Siyabonga i-presentation ihambe kahle kakhulu. Siyabonga kubabungcobo naku-CEO wethu ngokusinika i-direction nomhlahlandlela wekhampani. NginguNomusa Dlamini ngisebenza khona la e-office. Okay leaders, i-presentation yethu isiphelile. Abantu balindele ukusizakala e-office. Abantu balindele ukuregister abantu babo. I-office selivulwa ngo-8 zonke izinsuku. Yebo.
nibatshene nabantu benu ko WhatsApp ukuthi sekuvulwa ngo8 la ekhaya. Nendlela esisebenza ngayo leaders isishintshile, sisazozama nje ukuthi senze ukuthi ithi thuthu. So awusafiki uqonde kumuntu omaziyo la eoffice. So usufika ubambe iqueue. Siqedile nje lokho kusukela ngesonto elidlulile ngoba mazi umnikazi wemoto. Abaphamisa bathi abamazi umnikazi wemoto. Alimazi umnikazi wemoto. Nathi nombona kuma video. Uyena ke lo mphambi kwenu. Lo mphambi kwenu igama lakhe umnikazi wemoto. So nje ngizona encourage ukuthi nisendaweni right nami ngafika njengani but today sekunento enkulu engiyiphethe ngikwazi ukuthi ngiyikhombe. Imina engakwazi ukuthi nginqobe kumncintiswano wemoto kodwa ubekiwe. Uyabuya ke nakulonyaka. Aswazi ama terms and conditions azobeka kulonyaka kodwa wa last year abethi from 17 November to 17 December faka abantu share i-business opportunity nabantu faka abantu empumelelweni uthi ubafaka abantu ube uhola imali ngoba ngomuntu oyi1 uthola u7% ongena from $300 kuya ngaphezulu imali leyo right uthola imali so can you imagine mofaka abantu abawu5 kuba imalini so kuthe khona ngifaka abantu ngayithola imali on top of that ngaphinde ngathola umhlomulo wemoto so okokuqala nqa ngishare lesi story la umuntu kade emenywa zonke indawo ngaye emzinto ngafike ngashare opportunity ngashare about this testimony last week kade segoli nakhona umuntu wafika washare about this opportunity so engifuna ukusho ukuthi it's very possible mina khona bangangaza ngithi so into ezokwazi ukuthi waziwe ivanka imisebenzi yakho into nje ezokwenza ukuthi waziwe ivanka waziwe kwi social media imisebenzi yakho khona sebengazi kwi social media singaze sibona ne face to face khona base businessini yami phuma kubantu obajwayele ngena kubantu abama strangers cause labantu abathembe kakhulu ifamily yakho community yakho abasekhaya abangani angeke bese beyimukele njengama strangers ama strangers afuna into oyiphethe umuntu owaziyo ukwazi ukuhlupheka kwakho nokuxeka kwakho uthi yini engayitshela usibani bani ngoba ngiyamazi so nami ngenze exactly lokho but today ngenza imali njengemali engeke ngisakwazi ukuthi ngiyimenshine siyabonga sanibonani nibingelelo Nkosi khona ngwamculo odume ngelika Mashelela Mashelela TV welcome to Mashelela TV ngaphambi kwami okay sikhona ke la headquarters office eDurban office elikhulukazi okuyilona elokuqala elamukela uNT team eSouth Africa likhona ke la ku Dorothy Nyembe Street eCorporate Place 8th floor eduze kwami ngihlezi ne-member uPastor K bambiza baba okay noma Pastor K so baba siyamukela and sithi welcome to Mashelela TV welcome to NT team ngiyabingelela kakhulu Mr Mashelela ngibingelela bonke ababukeli nabalandeli benkampani esithanda kakhulu ethe yafika empilweni zethu yasishintshela okhulumayo ubaba okay ubaba usene team yakhe nje esithe impela isinkulu impela futhi oyithandayo i-team oyigqugquzelayo oyinakekelayo ongafuni egcineni kosuku njengoba sike sibona abanye abantu behambe becela usizo kwabanye abantu ngiyazi yami i-team ngibheke ngakho konke ngiyabonga ukumukelwa ekhaya lethu elikhulu kwa NTTM baba sicela nje usithathe usibeke ukuthi i-business uyijoyine nini and uyijoyine kanjani isimo besi kanjani ujoyine business Mr Mashelela ngiyabonga
babukeli ukujoyina kwami leli bhizinisi wafika ubaba uKhumalo uMntungwa walibeka leli bhizinisi sibona mesindawonye sibona indoda ngo1 yasishiya awu indoda ngo5 yasishiya wenzani ndoda ethe babukunene ngisengathi ngaba ngedwa kulesi sikhathi shuthi nakuyena lento yayingakangeni kahle ngoba wayesafuna ukuba yedwa manje akasafuni ukuba yedwa manje usefuna wonke umuntu okukhombiseke ukuthi naye usefika ebhizinisi usebonile ibhizinisi ukuthi liyasebenza kodwa nje ubaba Khumalo ulifakile ibhizinisi kithina elokho esitshena ngebhizinisi angithathanga isikhathi eside futhi engitshenile ngebhizinisi ngathi hayi Mntungwa ngoba ukhona wakwethu nama ke ngisho phakathi nangampela ngabe ngisho phakathi ungena kwami kuleli bhizinisi la ka NTT RK ngikubonile
kakhulukazi mina njengoba ngu-photographer kajika futhi yazowina u-photographer yabona ngayabatshetha hayibo indoda esishizila nayo lena yabona akekho ngajabulanga namanje kusajatshula ukuthi nje cha akukho ukuchomboshombe kuthiwa benziwe e-ofisini lento yenzeke ngefair ukuthi nje kuzoyiwinela umuntu onjengami kasho ukuthi ke inhlanhla kavisiwela lo uJehova suke semkhombile namanje sisasho nje babukeli siyambongela kakhulu umfoka Mashelela ukuthi uJehova uthe kukona konke wadlalela ngokweyakhiyo ID number siyakubongela ndoda amadoda uNkulunkulu nje ungaphakami indoda ulokho nje uMashelela lo esimaziyo yebo siyabonga kakhulu so njengamanje business uyayibona iyaphuma kuyimanje si live sila senze presentation e-headquarters eThekwini abantu bagcwele kwaze kwasolakala ihlala so uma uyibuka le business ubuka i-future going forward uyibona kanjani mina ukuyibuka kwami le business ngiyibuka isisithathile yasibeka kwelinye izinga njoba seyiqalile izinto zenzeka uyabona mekubalwa isikhathi ekuthi nje fanele ukuthi kushaya lo nyaka kuphela kodwa ama-offices ase-100 uyabona ukuthi kahle kahle siyahamba la siyaflowa siyakude kakhulu la siyakhona sifuna ukuyikhipha-ke lento abantu ukuthi into efike ingidide Mr Mashelela la kulabantu othi uma batshena ngebhizinisi bakutshetha hayi lizondiza uthi wathi abantu abangakaze badlale bandizo lebhanoyi kuthi labantu abake badlala amabhanoyi baphakathi engithi ngiyafisa-ke kubantu ukuthi kubatshele bafowethu ngenani bafowethu ibhizinisi leli liyaphila liyahamba futhi sisazophila yabona sisazoyigibela ezethu zamandla ethu ka1 nango5 mase ku-VIP 3 ke hawo nango3 nje uyakwenza lokho angithuke kakhulu ke futhi kule weekend mithi ngiyabheka ibonus engaka ngathi kumnandi ukukhuluma ibhizinisi eliphilayo yabo nje ngeke ngisaba nokisho ibonus engiyitholile ngisaba nokisho sabonga kakhulu babukhe malami ke Elisha sengumnikazi wemoto umnikazi wemoto kosikhona Mthunu uMashelela wazi kakhulu ngenka Mashelela okuyena ke owakhala wemuka nesithoko semoto nyakenye ngoDisemba njengamanje ke ngihleli bake bathi bemchaza bathi uGodfather bathi uGodfather okuwukuthi mangabe kuthiwa ngempela umkhumbi usuyazamazama akwazi ukuthi athi njengamanje mkhumbi ima okuyena okwazi ukuthi uma ngabe amanzi nakhe sokopekela ngasemafletini bese ethi hayi wena amanzi mana la ilawa bekwakhona so uma ngabe sikhuluma into njengale asiteketisi nje noma asenze ihaba sikhuluma ngomuntu owenze impact empilweni zabantu kakhulu ngoba njengamanje ongaboni nongazi uphuthelwe umhlaba njengamanje uyazamazama sihlelela nobaba uMr Ngcobo owazi kakhulu ngomapolo ngiyamthanda ke ngoba uma ngabe ezwenza interview mayizokwenza ipresentation akasho ukuthi umapolo akasho ukuthi uMr Ngcobo kodwa into ayisho ayibeka igama lakhe naye ngikwazi ukuthi ngilibeke alibeke nje kodwa abantu ibona bamnikeza lolo dumo bathi umapoloba impilo zabantu uyishintshe kakhulu ngikhuluma nje namhlanje abantu impilo zabo bayishintshile bakhimizi nezimoto sinayo yonke into ngemsebenzi kababa umapoloba ebambisene noFokatende so socela ukuthi sikwamukele Mapoloba sithi welcome to Mashelela TV la siqala umsebenzi la khona sizobe si-update abantu ngoba abantu fanele behlale be-updated kwenzakalani nga-NTT ngithi khona abalindele indaba ezinegative so sofanele ukuthi manje sivele nje sibenzele kube lula siba-update ukuthi kwenzakalani so sicela ukuthi nje sikwamukele bese uyi-introducer ngendlela ozothanda ukuyi-introducer uma introduce umuntu wesinye isikhathi uyasho nezibongo zakhe agiye ngakuncishe lo thuba ngibonge kakhulu ngibonge nababukele emakhaya bayo iMashelela TV ngiyajabula ukuthi ke abantu banesikhathi sokuyinika into mangabe bebona ukuthi izobalethela okumnandi empilweni so uNTT usoyibusiness nje manje elithandwa abantu bonke South Africa because nje balikhona na ku social media abantu bayabuzana emakhoneni ukuthi yini le so sesithande ukusho ukuthi sibachazela abantu lapha nalapha njengoba sushilo ke igama lami nguThembi Nkosi nje ushilo ukuthi
akuvamisile ukuthi kube lula ukulibiza lona gama ke lele ngathi walona likhona kwi-ID isibongo ngungcobo. Ngiyababingelela ke abalaleli beMashelela TV emakhaya, ngiphinde ngibonge futhi ukuba nawo nethuba engilinikwayo. Ngiyabonga baba, inina eniqale yonke lento eyenzakala lokuzamazama esikubonayo thina, inina eniqalile. Mhlawumbe sinikeze ukuthi ngexinti kancane ukuthi unjani umuzwa uma ngabe nje uqala ukukhuluma nabantu abambalwa, ithemba lalinjani mawubuka indlela abantu abayebemukela ngayo ngalesi sikhathi nisathi nje nina qala ke manje ngifaka abantu ngoba siyazi ukuthi niqale nathi ukuyi-assessa nayibuka ukuthi ngabe ifanelekile ukuthi ingene kubantu. Sike sahlala sibabili noMpokatembe inyanga zabanhlanu kusukela ku-August, kodwa bekumnandi kwaphela besidla imali, besingebe siteli sibuka abantu besithi sidla imali, sibe si-analyze kodwa labantu esidla imali yabo abantu ngampela, ngoba into ebalulekile akukhona ukuthi umuntu umbonile bese uyamethemba. Labantu doda lawo ngamangala ukuthi asikaze sibonane nawo, sabona nje ukuthi NT team iqembu elithembekile, saqala sasebenza nalo kancane kancane sizibelethe ibhizinisi kuthina. Ngalesikhathi sesisolisa kubantu la kwakukhona khona, ngoba kwakufanele phela siye kubantu sesathi sizophendula sithini. Funa abantu kasazi ukuthi kade bedliwa izinto ezibadlayo la ngaphandle, amabhanoyi yonke leyo. Mase sibalethele iproject abasakhona, so kwaba umsebenzi ukuthi sizoqala kanjani, sizoqala ngobani. Bafuna futhi sibheke abantu aba-powerful, bona ke labantu aba-powerful ibona abadlisa abantu kakhulu, nabo futhi abangalula sahlala-ke sibabili kangokuthi kwakunzima nokuthi sizofika kanjani nje kwakubantu abawu-5 kwakubantu abawu-10. So kwakuwesi, kodwa-ke sazama-ke kancane sajoyinwa inkosazana okuthiwa uThandeka Mazela, saphinde sajoyinwa yenye okuthiwa uNomfundo wakaZulu, noGumbi kuthiwa uSandile Gumbi, upastor Gumbi. So-ke kwaqala kwabonakala ukuthi mase singako sesingakwazi ukuphuma sonke sike sithembisane ukuthi awubuye nababili, awubuye nabathathu noma oyedwa, sihlangane eMcDonald's sike sidlele noma ibhega lapha nekhofi. Kwakwenye indlela yokuhlanganisa abantu. Kwesikhathi siye la ekudliwa khona izinyama zezinkulu, so iyona ndlela esikhule ngayo ukuthi sibe generous kubantu, sibanikeze sibanika khona, bese sibafundisa kancane ukuthi NT team yenzani nokuthi impilo zabantu ihlose ukuyishintsha kanjani. Qale kanjalo nje. So uma ngabe nini sakuba nakho sekunaqala ayakujoyina lama leaders, angijoyina lama leaders, ithemba lalinjani manibuka indlela abantu ababeyimukela ngayo? Abantu babeyithanda, angikusho nje kube sobala, into eyayisele kubona ukuthi babesaba, kuyenza ukuthi ube nothando entweni, kodwa ubonke kade ngishayeka bengiyibona ngiyithanda nezinye izinto, kodwa nale sengathi uthando lami likhulu. Into eyayibahoya kakhulu kule eyokwenza u100% profit ekupheleni kwenyanga, because ezinye izinto ifike zikuthenga ipackage, kanti lena ithi imali yakho uzohlala kuyimali yakho, uzokwenza ngayo ipackage. Iyona nto ebiyenza-ke bayithande kakhulu, ayikho into ebeyenza ukuthi baheheke ngaphandle kwaleyo. Kodwa umuntu ubona ukuthi noma enemali ufuna ukufaka encane, ufuna ukuzama ngenhlanhla. Ngaleso sikhathi-ke wawusakwazi ukutrade $10, ukwazi ukutrade $50. Just umuntu wasithemba kuqala yilo nkosazana kaMazela wasithemba ngo5,000. Saqala ukubona lento engathi nathi asithi uba nethemba, sabaqala sabafaka. Hayi thenga ukuhamba kwesikhathi-ke sabona sesine-target yokushaya abantu abawu-30, ngoba sesifuna ne-office phela besisebenzele emotweni, sisebenzele ey'tolo, kodwa manje sibona ukuthi alukwazi ibhizinisi ukuhlanganela ey'tolo, sagcina sine-office-ke e-Commercial City. Yaqala kanjalo nje indaba. So uma uyibuka-ke manje njengamanje liyazamazana, kade kuyovula i-ofisi eGoli, sesizoka ngasemaphethelweni. Kuthini umuzwa wakho uma ubona ngampela usunyakaza kanje umkhumbi? Wakwacabanga ukuthi kufike kulesi sigaba? Mhlawumbe into esingayitshela abalaleli emakhaya noma ababukeli emakhaya kungaba ukuthi nje umnandi kuthina. Sinaleyo feeling nje yokujabula ukuthi sasingazi ukuthi abantu abangaka bangagcina besilalela. Namanje sishaya uvalo ukuthi noma kumnandi kodwa ukulandelwa abantu abangaka akuyona.
nikeza uthando nogqozi lokuthi sipresent ngoba sifuna ukubona abantu abenza imali. Hayi siyabonga. Ngiyacabanga nje ukuthi anilali nasebusuku mesenibonile. Hayi akulaleki. Sesibona abantu bethwala imoto. Cala musuku esaqala ngayo. Madoda. Besibona abantu sebethwala ama-iPhone befika umuntu uthi madoda lokunzima. Omunye saba nokufaka imali. Kodwa namhlanje seyahleka kumnandi yonke into kuhephi. Hayi kumnandi mfethu sibonga kakhulu. So lokho nje sihleli ndawonye sihlale siphinde si-update abantu. Siyabonga kakhulu sihlale sibatshela abantu ukuthi kwenzakalani. Siyabonga kakhulu. Thank you. Lapho ke sikhuluma naye uMapholoba okuyena omunye wama-directors esinaye la ebhizinisini ka-Entity and R&K okuyena oseshintshene iy'mpilo zabantu kakhulu. Hlala nje nathi, don't forget to subscribe, like and share. Siyabonga kakhulu. Umnikazi abacayetha. Eduze kwami ngihleli nosisi la uMinki, but ngithanda ukuthi umuntu azi-introduce yena ngoba umuntu nomuntu unendlela yakhe ayijeketisa ngayo uma ngabe ukuthi uyazi-introduce. Sakubingelela kwiMashelela TV, siyakwamukela sithi nje sicela ukuthi nje uchazele ababukeli ukuthi ubani esihleli naye. Sanibonani babukeli, sanibonani. Ngihleli noma yi-leader la, ama-leadership. Hleli macekeceke-ke umnini wemoto. Seyibiza ukuthi umnini wemoto. Mina ngeke nguMinki. Okay. From Entuzuma. Owashabani from Entuzuma. So nje ayisikhona-ke la. Yes. Lo leadership uzothi ungisifahlafahla sikhuluma ngalolu daba lento esihlanganisile la. Ukuthi kahle kahle yini ingqikithi ukuthi sibe la. Okay. So sizothi nje iminute lakho nje usipho ukuthi yini into yakwenze wathatha kule business. Yini nje into ewuthema yakwenza nje wathatha kule business ukuthi hayi ngiyangena kulomkhumbi angisasali. Yabona nje ngizoqala nje ngikuchaza ngitheme ngifika kule business. Kunezinto nje eziwu2 ezingishayile zangibuyisela le nto ukuthi ufika kubantu abanemali. Usuyibonile kwabanye babo noma ungabonanga bonke banemali kodwa the thing ephakanyiswayo la kuthiwa kumele uzithobe. Kumele ungaphakami. That's the thing. Ufikela kubantu abanemali ufice uyilevel eyodwa ekwenza ukuthi even noma usuyambona nangu lapha usoma miliyoni uma ufika ukukhuluma naye mozoya ngokuthi uyamazi usunemiliyoni uzosaba ngoba uthi we uphakeme akangibuki njengoba mina nje kuba ngifika mina la anginalutho so akangiboni kahle kodwa uyafika lo gama nje langichaza langakha langibuyisa nale uniform indawo ekufaka khona uniform uba united uzizwe usekhaya uzizwe ukwamukelekile uzizwe uyibona ukuthi lento cha iyaphila because ine uniform ezinye zezinto ke lezo. So nje mawubheka nje sesivala uyibona ukephi njengamanje sekuJanuary siyophetha uJanuary uyibona ukephi in the next 6 months or in the next 6 months or 3 months awuyibekele wena ukuthi uyibona ukephi. Hayi yabona nje angazi yazi ukuthi kusesikhathi ezinye izinto ezisaphambili ukuthi uma ukhuluma ngazo kube kuthiwa uyachoma kanti akuchomi iyona indlela ebeke engazi ivulekile ikliye. Hayi ngibona ngikude kakhulu ngiyobona ngereshi million because ngiyimisele ngokuphusha. Yabona nje uVIP 2 VIP 3 ngizofika ngidiza VIP 5 Because mekwenziwe igaladini lapho kuvezwa lapha ngikoba ngiphakathi nami khona nami ngizobe ngikuphethe futhi ke ngicela ukuthi ukhumbule lolu suku ukuthi ngithe khona ngobe ngikuphethe ngalolo langa ngobe ngithi apha mangami ayikhali. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nami. Thank you so much. Sanibonani emakhaya nibingelelwa igama lami ngumnikazi wemoto unkosikhona Mashelela Buthuli. All right, no ya igama lami elisha bafethu igama lami elisha umnikazi wemoto akuvele lokho vele kuvele khona no entity bezoba proud ukuthi hayi lo muntu lo samnikeza into vele ayithandayo la eduze kwami ngihleli nendoda enkulu uMr CEO uMr Philani Tembe okuyena umqalisi walendaba njengoba nje manje umkhumbisa unyakaza uyena umuntu okuyena lento eyafikela kuyena singasho sithi uyena umuntu ofana ngani noma sotofana noMos but no Tembe sicela ukuthi sikubingelele sikwamukele kuMashelela TV. Angibingelele bona bonke ababukeli
endaweni ezahlukahlukene. So nje ngisicela ukuthi uMr CEO ayichaze njengamanje siqopha umsebenzi omuhle ka-NT-Team hambisana no-RNK kwiMashelela TV. Sicela nje ukuthi uyi-introduce kancane. Halo, igama lami nguPhilani Wadembe Sibongo. Ngidabuka khona le kwamhlabelinga. Mhlabelinga, ya. Kodwa vele ngumsebenzi phela ngoba sasuka la emakhaya size la eThekwini ukuzofunda, sifuna amatoho ngoba sazi ukuthi imali kumele isebenze kanzima. Kuye kwa-endapha ke ngoba phela mangabe ula isuke suyimele immediately nje usuke emakhaya uya elongweni isuke vele uhlale wazi ukuthi vele usuyimele. So ingakho ke ngokuphanta kwami bengithatha kwasana ngingakhethi nanoma yini nje into evelayo ngithi hayi kuyobonakala phambili ukuthi kuyongifica. Ngangena ke emsebenzini Shoprite ngakusebenza khona ke full time job. Sebenza ngihola lawo makinatanyana lawo. Kuyiphi department ka Shoprite? Hayi bekusebenzela nje. Shoprite. Alo library center phela abantu kumele bazi ukuthi ubu library center. Yes. Ngilapha emaVursini lapha. In fact bengenza wonke umsebenzi lapha. Bengenza wonke umsebenzi. Bengithi ngwenza umsebenzi ngixakekile. Ngawonke ukuthi nje lo 4 years ngangikusebenza vele ngaxakeka wona lo 4 years uwonke. So uxaka nje uyakwazi. Hayi ukuxakeka mfethu ingakho noma ngibona umuntu ngibona ukuthi impilo inzima. Ngiyangifisa ngathi ngingamlekelela ngoba ngiyabazi ubuhlungu lobu. Akubona ngoba nami ngadlula kubona. So ke ngenxa ukuthi ke vele phela emsebenzini siyazi ukuthi mangabe ungasebenzi uyoprefere khona lokho okuncanyana abakunikeza khona ukuthi akufani nokuthi ngivele ngihlale nje ngikazana. Hayi vele bengithi ngisebenza khona wale ngibonana noba kunqobo. Uyena umuntu engithi mina wangifundisa ukuthi yini network ukuze uphumele eminyango uhamba ubona nabanye abantu imali lapha elale khona. Hayi kwathi ke 2024 lako August ngathola le opportunity ya NT-Team. Umuntu wangipha yona ke ngamgcina ngalo lolu suku ngoba wangipha ngoba wayengifundisa ngeproject engitshela ukuthi no la sisemsebenzini la sizosebenza ngalalela yonke lento ade ngifundisa yona umsebenzi wangifundisa nje imali zenza nje. From there uthe sengi understandile umsebenzi lona esinikezwa NT-Team wase director kumuntu lona engizoreport kuyena yonke into engiyenza. Noma mhlambe kulomuntu lona ozongisiza oku-Elvanka kuyiyona mentor yethu sonke thina la eSouth Africa. So so emveni kwalapho ke ngese ngimgcina ngalolu suku. Nihlala isikole esingana nalomuntu? It's about 3 days. Only 3 days? Only 3 days. Wathena nje awusophinde kusasa umuntu uzongibhalela nje mhlawumbe uthi uzokhuluma nami ngeke usangithola. So uthola umuntu 3 days uyasintroduce wena ukutshela ngumsebenzi. Awunika umsebenzi. Uyatraina khona. Uyangitraina lo msebenzi angitshela ukuthi okay umsebenzi sizowenza NT-Team umsebenzi kanje project lo msebenzi. So wena into kumele uyenze ngidinga abantu abazosilekelela. Ekutheneni sikhulise lo msebenzi oqalile ngoba phela in fact mazokhuluma iqiniso basizothola amabhizinisi lawa ase-ready made asevele seyilungile futhi lapho ke kukhona i-risk ekhona kanti muzoqala into kwi-foundation ukhule nayo uyazi ukuthi lapho vele ukhululekile noma abantu batshela ukuthi mina ngaqala la that is why abantu abaningi ngoba sebajwayele izinto esezivele zilungile kuba inkinga uku-understand NT-Team ukuthi sebenza kanjani. Ingakho bahlangabezana ney'nkinga ey'ningi bahlangabezana nama-challenges ngoba bona sebajwayele izinto esezivele ziri kanti la sisemsebenzini. So emveni kwalapho-ke ngeke ngawalandela-ke ama-instructions enginikezwa wona for the 6 months ngoba ngade ngithola leli thuba ngalishare nobaba uNgcobo. Sahlala for 6 months emotweni. Sidla imali hayi ukuthi besishare nje ngoba besacwaninga ukuthi abantu bebhubha kangaka ngabe lento lena
esinikezwa into team izobaphelisa yena abantu hayi sayicwaninga ke for 6 months kwathi January silokhu sikhuluma nje ngama individuals asikhona into ekanje khona into ekanje abanye basilalela abanye bangasilalela ingakho namhlanje kuthe kuphela uFebruary March vele bengisasebenza ngamlungu kwa end up sekufika lesigaba whereby ingapha ngithona okay mangabe lapho ke South Africa team yakho ireach only 30 wabantu uzomela ukubheka indawo lapho basizobhekela khona office okuzokwazi ukuthi bonke labantu abazosizakala khona ngoba in fact besihlangana la kwa McDonald's sasuka kwa McDonald's sakho commercial city building kwatholakala ukuthi vele lelability lincane office lincane abantu bayashisela lapha yana zincane abakhululekile kahle sase sifuna leli office la corporate place ngoba likhulu likwazi ukulesha abantu aba more than 500 people so ke emveni kwalapho ke ingapha niyangidemand ukuthi okay lalela ke ndoda njengoba manje usuzovula office uzomele ushiye umsebenzi and ngifuna ukuthi mangabe sikubhalela la ube active manje senginembuzo ewu2 ke manje ukuthi okay ngiyawushiya umsebenzi it's either ngiyabacrossa ngithi mina emsebenzini ngizohlezi ngiphethe ifoni ukuze ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo inkulumo yethu be active hayi bangibele sorry zanile emsebenzini lokuthi mina ukuthi bengisane inkinga manje angikwazi ukuthi ngemsebenzini ngizorizana ngomsombuluko phela ukhumbula ukuthi aloku suku lungafiki aloku suku lungafiki wawana lo msombuluko uzofika umsombuluko manje hayi kwathi April ngakhumbula April senze opening lapha commercial city building sivule office ngacela i-off ezoqondana nalolu suku lo ngoba phela ngathi manje angika resign lapha hayi ukuthi ithe i-opening hayi kwacaca ke manje ukuthi phela la sekuyangiphoqa ukuthi kumele ngikhethe one la ithi ngishiye umlungu usiyabona umkhumbulo usiyaqala usiyazamaza already vele imali bengiyenza la part time besiphinda ngathatha imali yami la ngabo ukuthi kuyafana lapha yana mangizothi mina ngijabulela ukuthi ngisebenza kahle ngoba vele bengahlukumezeki mina lapha emsebenzini vele nomphathi wethu right nje kuphethe kahle kodwa ngenxa ukuthi vele imali yona esixabanisayo hayi ngendaba ngathi inomphathi lela angizokushiya mhlambe la rafu ngizothi nje ngibele esikoleni okay ngabhala i-resignation letter ukuthi ngibele esikoleni ngoqedela izifundo zami ngoba phela bengingazi nami ngisaba ukuthi nakho ngizothatha le decision kuyinxaki ngoba nabe basho ukuthi usho ukuthi uyasithatha isinqumo kodwa ngenxa ukuthi vele into once wayitshela ukuthi okay ngiyayithatha lento ukuthi vele nawe inhliziyo yakho uyayitshela ukuthi okay mangabe ngizohlala phansi yini into ezophila ngayo ayikho angasithatha ke isinqumo ukuthi no man ngizama ku-entity ngoba ngiqalile ukuthi ngenze imali kanje futhi benginawo i-clue yama-crypto exchange vele wena mangabe wazi ama-exchange ayikho into noma mhlawumbe ayifeke ngokwazi ukuthi uyibone kodwa yonke into uzokwazi ukuthi uyibone ubone ukuthi I know lento ifamily that is why sahlala only 6 months sicubungula ukuthi okay sikhomparisha lapha nalapha ukuthi lento ingabe ifamily yini hayi njengoba ke thina umsebenzi wethu ukuthi vele sokucaphula imali emarket vele uyabona ukuthi okay mangabe i-order lami ngilivula ngalesi sikhathi ithi ubuy noma usebenza mangabe ubuy vele uzobhaya leyo product osuke uyithenga i-low then my profit mangabe sibuya izobe vele si-high sihambe siyocomparisha kwamanye ama-crypto exchange sibone ukuthi kuyefana yabona nje siqhathanisa lapho hayi baba khona ke abambala basijoyinayo sakhula savukhula ngoba ipower yokuvula ama-training center ngibonile ukuthi iyona esiza abantu abaningi ipower nje yokuvula ama-training center so ke ingakho namhlanje le mentor okuyiyona lengaphiwa yona namanje isangimentorisha ingakho wonke umuntu osijoyinayo lana uyasimentorisha so that is why mangabe uzolandela ama-footsteps akhe ngeke uzulahleka instead yena ukuhluphela ukuthi niba nemali
hayi ukuthi ukuhluphela ukuthi nje naku ufuna ukuthi cha ukuhluphela ukuthi uba nemali ngoba imali musuyenza la ekhaya uyakutshela ukuthi uyabona njengamanje ukuthi wena nje usuhola imali engaka umuka eda a little bit Wakusho kumina. ngiyazama uthi uma mangabe uzo-eda nje little bit ufake more umsebenzi Yes. uzoyibona sohola imali engaka uyabo ukuthi lo muntu lona wena ukhuthaza ukuthi iba nemali yabo cabanga inkampani ikublockele ukuthi nje wena ufuna ukuba nemali ngiyazama lento la ekhaya uyablockela ukuthi ube nemali. Sabonga kakhulu nje ukuyibongela nabantu ngokuthi bayithathe ibhizinisi kangaka beshintsha impilo zabo nokuthi nje uphinde futhi ukhuthaza abanye ukuthi bangasabi bangene ebhizinisini. No abantu futhi abangene ibhenki leli. Okay. Since sibenzisa ama banks siyazi ukuthi wonke umuntu wesebenzisa ama banks ala eSouth Africa. Yes. So leli bank eli digital elifana wonke ama banks umehluko ukuthi imali senza ngama-dollar. So umuntu ukuze angasabi akaqala ibuzela ukuthi njengoba ebhenka nalamanye ama-bank une-contract yini na ngoba phela mangabe une-contract shuthi nakhona la uzoba nayo i-contract kodwa uma ungenayo i-contract nalana entara imali siyenza left and right hand center imali Ufana nasolwandle. hawu Thandana. kuba kwazi ukuthi uvula umpompi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. Lapho-ke besikhuluma naye uMr CEO uPhilani Tembe okuyena ibhizinisi eyafikela kuyena. So niyabona-ke ukuthi umfowethu nje okuyi-age group yethu ayikho into ongayisaba, ayikho into esaba ukuthi uyikhulume nayo. Ubafo nje, ubafo nje ukhululekile akanankinga. But-ke hhayi emalini ikhona-ke imali, ikhona imali. Sibonga nje nanesibindi sakhe sokuthi athathe i-risk noma athathe isibindi sokuthi le bhizinisi ayimukele ngoba namhlanje sekwenze into ey'nkulu washintsha iy'mpilo zabantu. Siyabonga kakhulu. Bekuyena-ke loyo uMashelela uMr umnikazi wemoto umchunu Macingwane Nyanda Mkhonto Singane Mjamba Kasilwane. Siyabonga kakhulu.